дуруд ба ҳамаи он нафароне ки ҳоли ҳозир ин видеоро мебинанд дар ҳар куҷои олам. Умедворам ки хуб ҳастед, саломат ҳастед ва чӣ хеле ки дӯсту бародари мо Далел Эмомалӣ мегӯяд, умедворам ки киссаҳоятон пури пул ҳаст. Ва барои чӣ ман ин навора ном мондам якумин тобистон? Барои оне ки аллакай 5 соле ки ман дар Душанбе зиндагӣ мекунам ва мехонам. Ин якумин тобистоне аст ки ман ба пурагӣ дар шаҳри Душанбе гузарондам. Ҳарчанд рӯзҳои истироҳатӣ мерафтам ба деҳа, аммо вобаста ба кор ман дар Душанбе будам ва хостам ки фасли тобистоне ки якумин фасл воқеан буд барои ман ки дар хеле чизо, дар хеле маросимҳо иштирок кардаму хеле дидорҳо дидаму хеле саҳнаҳои таърихӣ дар дафтари умри ман сабт шуда буданд. Бо шумо тақсим бикунам ва умедворам ки барои шумо ҳам ҷолиб ҳаст ва шумо ҳам шояд ҳамин гуна як як ёддошт доред барои худ. Ва рафтем ва шурӯъ мекунем аз санаи 25 июни соли 2021 ки дар намоишҳои театрӣ ман пеш аз ин иштирок карда будам дар моҳи июн, аммо аз ҳама хотирмону хеле ҷаззобаш ин буд ҳамон санаи 25 ва 26 июн ки дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов баргузор шуда буд дарси устод-шогирдӣ ё худ мастер-класс бо як шахсияти маъруф аз Русия ки ҳам коргардон аст ва ҳам актёр Байчер Владимир. Та ин ду рӯз хуб ҳамин гуна дарсҳо гузаштем ва навораш инҷо пайдо мешавад ва умедворам ки барои шумо шояд ҷолиб бошад. Пошла, уходи со сцены. Уходи, все, ты уже подошла к ступенькам. Уходи, Шакира, все. Не валяй дурака. Уходи, что ты с ним. Вот, молодец, уходи. Все, не пускать. Буркат не пускать. ҳамчунин ҳамон рӯза худаш дурустраш 26 июн соли 2021 дар майдони 800-солагии Москав ки назди театри Академияи опера ва балет ба номи Садриддин Айни аст, нуҳумин фестивали авторетро ва ретро мусиқӣ ки ташкил кунандагонаш ҳукумати шаҳри Душанбе ва гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс буданд иштирок кардам. ҳамчунин онҷо ровӣ якчанд бахши озмунии ҳамин фестивал будам ва онҷоам бо хуб намоиши мошинҳои қадима буд ва ҳамчунин бозиҳо буд барои он тамошобиноне ки он шаҳрвандоне ки онҷо меҳмононе ки онҷо иштирок карда буданд ва ҳамчунин консерти хотиравӣ ҳам сурудҳои ретроӣ ва ҳамчунин иштироки сарандаҳои худамон буд ки онҷоам хеле аҷоибот гузашта буд ва меравем баъдан боз дар моҳи июл дурустраш июл аллакай истироҳат рафтем бо ҳамкорон ва ин ҳам чун ин аввалин якумин сол аст ки ман ба қариб як сол мешавад дурустраш ки ман ба дар Радио Азия Плюс кор ва фаъолият мекунам ва бо ҳамкорон мо ба шаҳри Норак барои истироҳат рафта будем ва ин видеое ки ҳозир мебинед ин далели гуфтаҳои ҳамин гуфтаи ман аст. Салам алейкум. Это не так, این جایی که امروز ما استراحت میکنیم. Все, что надо. Бассейн есть? Есть. ҳамчунин дар ин фасли тобистон иштирок кардан дар футболбозӣ бо кормандони ВАО ки ина намедонам чандум сол аст, аммо ина ташкил карданд бачаҳои радиои имрӯз ва радиои ватан ки Радио Азия Плюс яке аз онҳо ман иштирок кардам ва дигар бачаҳои мо
که واقعا هم خیلی اقدام خوب است و هر روز جمعه این برگزار میشد و رسپکت به همه اون نفرانی که دوست دارید بازی فوتبال هستند و به همه اون دوستانی که ما در این بازی جمع شدیم و شناس شدیم و با هم یک بازی دوستانه خاطرمون و غیرعادی داشتیم. همچنین شاد شریک بودم در توی همکاران، همکورسان و دوستان دور و نزدیک که اشتراک کردن واقعا در توی در صحنه‌های در روزهای تاریخی مخصوصا توی و معرکه ها. این واقعا عجایبات عالم است به قول و امیدوارم که شما هم میگونه روزهای غیرعادی در چنین صحنه ها داشته. همچنین غم شریک بودم در مرگ بزرگان ملتمون که متاسفانه خیلی ها را از دست دادیم این سال و سالهای دیگر و خصوصا در ماه تابستان که شما اینجا عکسایشان دیده ایستاده روانشان شد و همچنین دیدارهای غیر چشمداشت بود با بزرگان ملت و همچنین یکی از آنها دراماتورگ، کارگردان و اکتور تئاتر و کینو برزو عبدالرزاقوف. خب عکسش اینجا پیش شما است. همچنین دیدار با معلمه صنف یکمیم عبدالله و معرفت که بعد از 13 سال ما یک دیدار ناگهانی داشتیم با معلمه و یک دنیا خاطره ها پیش روی من و اون معلمه من چرخ زدم به قوله و فراموش نشوندنی بود. و همچنین دیدار با هنرمند تئاتر و کینو محمد علی میرزا علیف در عید قربان که این هنرمند شما خیلی خوب میشناسید و یک عید سبب شد ما وابسته با نبیره‌شان سمیرا میرزا علیف این دیدار را داشتیم و یک عکسای خاطروی که اینجا میبینید با یک همکورس هم داشتیم. همچنین در ماهی در درستش در فصل تابستان افیر چه گفتم من که در رادیو از پلوس حدودی قریب یک سال میشود که کار کرده ایستادم افیروی غیر عادی و خاطرمان با مهمانان برنامه میکس شو که از دوشنبه تا جمعه از ساعت 5 تا 8 میرود. امیدوارم که شاید شنونده هایش هستید شما خاطرهای خیلی عجیب و خاطرمان داشتم، دیدارهای عجایب بود در افیر این رادیو. همچنین اشتراک کردم شاید غیرعادی و خنده آور بود اما اشتراک کردم در آزمون و چمپیوناتی با آغوشگیری درخت ها. برای به حالم نخوانید واقعا میگن یک چمپیونات در دولت فنلاندی میگذرد که هر یک نفر باید خودش با درخت آغوش بگیرد و اون عکس در صفحه اینستاگرامیش با هشتگ مخصوص بگذارد و اگر غالب اومد سفر میکند به پایتخت فنلاندیا یعنی بله پایتخت فنلاندیا و متاسفانه من غالب نامدم اما یک احساس عجیبی بود که واقعا در حیاتم من اولین بار با خاطر سفر به فنلاندیا آغوش گرفتم درخته که این واقعا یک احساس عجایب و تصویر نکردنی است و به شما هم توصیه میدم که این کار را بکنید. و همچنین یک 5 روزه طبابت و استراحت در شهر توسنزاده که خاطره های عجیب و تولید شدند و نقشبندی شدند در این روز که واقعا بعضا وقت باید فکر خود کرد و طبابت و استراحت حتما گرفت. و مخصوصا روز فراموش نشونده که در آخر ماه اوگوست حدود 2 روز داشتم در فصل تابستان این سنه های 28 و 29 اوگوست همین سال یعنی 2021 اشتراک کردم در آزمون فیلم های کوتاه مدت که نام دارد ثبت در 48 ساعت که شروع از سال 2015 اینجوری در کشورهای آسیای مرکزی
ҳамин озмун баргузор мешавад барои дӯстдорони сабт мекардагӣ филмҳои кӯтоҳмуддат. ва мо бо исматулло абдуллоев ки яке аз дӯстони ман аст иштирок кардем дар ин фестивал ва якчанд ҳунармандое ки дар ин филм истифода бурдем ки ҳудуди 4 дақиқа сабт шуд ва як шабҳои бехобӣ доштем дар ин 2 рӯз ва умедворам ки ғолибаш меоем ва ғолиби ин аллакай дар фасли тирамоҳ дурусттараш дар моҳи октябр маълум мешавад ва мо интизори хабари хуш ҳастем. ҳамин гуна буданд саҳнаҳои хотирмону дидорҳои хотирмон дар фасли тобистон ва умедворам ки дар шумо ҳам ҳамин гуна рӯзҳои хубу хушу хотирмон буданд ва бошад ки дар саҳифаҳои таърихи шумо танҳо рӯзҳои хушу хотирмон сабт гарданд ва ҳамчунин аз фурсати муносиб истифода бурда ба онҳое ки имрӯз қадами нахустини худа ба даргоҳи илму маърифат яъне мактаб ба синфи якум мегузоранд, ман якояки шуморо табрик мекунам дӯстроякони азиз ва ҳамчунин табрик мекунам онҳоеро ки якумин қадами худа дар донишгоҳҳову коллеҷҳо мегузоранд ки инам як рӯйдоди хеле аҷиб аст ва давраи тиллоӣ барои ҳар як нафар аст. ба шумо муваффақият. нест бод короно ки ҳудуди 2 сол аст ки ин дунёро тагурӯ карда истодааст ва чихеле ки далери муомалӣ мегӯяд зинда бод сулҳу субот дар тоҷикистону рӯи дунё. наворҳои дигарро пайгирӣ кунед. агар бароятон писанд аст обуна бишавед ба саҳифаи фейсбукиву инстаграмию ютубии банда ки ҳамашонро метавонед бо навиштани Дилшод Ботаев бо забони англисӣ пайдо бикунед ва акси ман онҷо ҳаст ва шумо ба дурустӣ пайдо хоҳед кард. Худо нигаҳбон.